Gikundi gia atumia kanitha wa Gatoreki mwena wa Gatura Gatanga kaunti-ini ya Murang'a unyitaniri na gikundi kimwe gitari gia githirikari gia Kimani Mombi Foundation nikiguciriirie andu makiria ma magana manari amahinyiriirio bata wa kwiyumiria niguo guthurimo murimo wa kansa ya nyondo uria ni murimo wa gatatu gukorwo na ugwati munene hari ugima wa mwiri guku bururi-ini. Akiaria na andu aria marekinyitie mucemanio-ini ucio mwambiriria wa gikundi kiu Anthony Kimani Mombi ni ahinyiriirie thirikari nene kunyitanira na thirikari cia kaunti kugeria gutangikira muingi uria ungikorwo hofaniirio ni ndwari ya murimu uyu na oho kuria thirikari nene kuiga kigina keheri-ini gia kuiga mashini cia guthurima murimu uyu. Tunaomba mahospitali zetu tu tafadhali tusaidie tu kupima wamama juu bila malipo juu inatusubua sana. By the way, kuna mmoja wetu akona hiyo breast cancer na anatumia pesa mingi sana, so naomba tu watuonee huruma. Gikundi giki gia atumia no maikitie ihoya riao kuri thirikari kuhitukira thibitari cia andu kiumbe kuheana motungata matari marihi ma guthurima murimu uyu kuona ti andu aingi mangihota kwirugamirira garama ya motungata maya. Ngeomba serikali yetu ya Kenya isaidie akina mama, wengine ni wagonjwa, wengine wako njaa, wengine wanasumbuka na mambo yote. Watu saidie tu waone huruma, na wengine ni wazee. Tafadhali hata county government tunamuomba tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na nyinyi tu musikirie hiyo maneno, mtusaidie. Oho muingi wa bururi ni uritio kwiyandikithia na kadi ya NHIF niguo kuhota kwirugamagirira garama ya motungata mogima wa mwiri guku bururi-ini. Serikali yetu itupe hii huduma free kwa kuwa hatuna chochote. Ngiribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.